Babo tukubamane tuvutukishimo beteke bene muzima masazi nitu tukunzere nkombutatu mbutatu ingeta toto mbangi kumazuni mbangi punguta tasiri kumaka yengele tugani mpena ngula mkushimama bikana toka bikana kabasana zimbote njina tuveni mbote kwa batata ba mama kwa bindende mbote zina kwambila tuveni kwa bobi nani tubasabaka ni makamba bashisani tuna kwa yabachiri tumana zopeni kwambila Mutondele Usevu tatu tuveni yenge kambangi zanteto mbangi zefu mazulu yenge tena Mutondele Musumukuno za bitini kabitini mbiche bechu butungu watu sabonga mutata mu mama ya makanda matesa butukila mbele julu muludila kana nzunza mwenye mavanga kondo kwa tumamana kwa kumira mina umwela na minitu nijina tunatasame tumakungunu muti mulomba mlemvo nana na kutulia kutula tufukamanira Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako Mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako mbangize antoto mbangize kumazulu kumina zole masumumeto tata mampungu tulemvogela mzola elemvwako Geta Ndemvokela kwani tata tala masumume nani tata unsila mamulevo tata undemvokela kwani tata tala masumume nani tata unsila mamulevo sila mulevo tata tala masumume nani tata undemvokela kwani tata tala masumume nani tata unsila mamulevo ingeta kani menufu beto kangele vona sala wena sikila njambulu tunalomba eshinga sala ya yo muwawu Zibundu zilombele sija ya mulolo Tangwe kaimanye ya nemvwako sekilanga tangwe kaimanye Batata balombele siba ya mulolo Tangwe kaimanye ya nemvwako sekilanga tangwe kaimanye Mama balombele siba ya mulolo Tangwe kaimanye ya nemvwako sekilanga tangwe kaimanye
ingeta mpungu tata setu maka yengele tata vange zulu tete bonsolo vena zingu tushirikani mina vuvu ndemvo na salasi kila mubeto nguma ndemvo kula ntete ndemvo kula kumazulu bonso mayamburu mazulu muzaya yimu beto bantu kama kulu tata ntolo sulete kala nkemo kesa mayange biza Mudina mukutisonga nje na malanda amandeleka mwikuimba mwana enda mbantekulo kaunga tekulo mbembe mukumira mina bitini byanka makuvava baba kuba shishebe fulu baba gondere zinzela zibena ubijubu mambo nyofuma zimba musansi na bunene bwako etata utubanjila fuluki mpechatu yekulu kwange mu bikonko bya byensono tata bashisa fuluki watata ndebe kamanga nje wa ndama ba wansoni na manyima mete bubu tubeki ga batambula mpasho nsoni film kongo mukanda ndombi batiri muzinzela bena lwaka babaka mune konzela zakaka etuka be kumakata konchiza nzenza ndambo kanda mufoko tushiri tata sakumna bieka kwa baba kama kulufumo lumuti tsana tsalo ningo babona baba yonzo mabondo tata mulomba lulendo rangeyo makanda na makanda pe tata bakomre mu kwedila kasima makanda beto tata watandweki mfumo 94 l'exon kulombele peva kwa mpunga bongonza ubamulo wango na bayetu banoko kwa kuna mpemba lusansu lweto la vundu mukalo ndikumantwala mumpitini kandi byabe onsoni mungunza bweto tata bulamananga leto tata mewila myeto tata kisinake bakaka mpisa kongo kuna tomba mabundu manka makulu tata mfuko tusiri amikali etera mulu minganga mfuma kongo buna utubanjira bitini banzulu mpetu landa keloloki kabusabu sako kamayiri kako kanse otekela bakomantwala busabu sunga mumvumu kulu ento muno mukunsoki muturu wabanu kwele mvuko tukuri mvumu na mvumu muturu kuna mvudo mvulusi malomba tata malomba mama makasasu mulanzi ngama sukuna kuntsina ntima sikana ntima tata watambula kwako bisu na bimbevu mvita nkwa musunu kako musu beku tupitalo kuma boloko mumu ankamakulu tata musu nzokaka uba banjila ngungula kwako bitembo 23 edzulu ne yenge lombele muzula kana mlemva ngemvulisi yete ngeta nkaskulu kunzili ntondele kubaki mboka muzakana batata na mama Makongo fungu kubika Undwa bimbangi Mapungu bifulu kubika Ulubya myawila Mapungu myate otrikisa Nakanumu myawila Nanoso mpeveta bikisa Kumbukulwa Kongo Abusa mpeve sukisa Mbuzi bika Ontuna mavwanzi komba Warifu kasa Evemu mavanganzi tuku Zilayo ya solo Baboso mpeve sarisa Kumbukulwa Kongo Nabyoso kienda santibyo Tezo kya kanu Amapungu kimbangi twikisa Okyankulukulwa Kongo Amapungu kimbangi twikisa Okyankulukulwa Kongo Mpungu tata mbonje na kuchisonga kwani tete tata milandu milandu mwamu babibira ngabana soma umuka mushika unga mwana ngani tekuluka unga azimbara mwenda tsima
Tundi. Tata mampungu bani beto bala bakulu iji yonzamira tata mukukumisa jena kaburi angebe nemfumu ya lusamuli mubungu chintinta za lonsoze ya mitoto ya wasala awatutula bazili lusamuli kanichi ni utubaki muna muntu na mpilani muna makanda na mpila yawe basamili la katata jena kaburi angebe kadina jambu mfumu ya nzinza ku mubungu chiye na mbambukulu moyo Kelampo kwa sabuko tabanza kampe mkumbumu ya kijimbakana. Ngeveni wa mwana tata bonisa ngachila kumbambukula tangu wa shirika. Yini mbambukulu ngoya beto katila bala wakongo. Beto ni buwa tusongela ifweti shila katata. Mubungu chiba bakulu beto wasabu na tushishila. Mfumu mmoja kama kutulampe matondo mubungu chibu tama zonza beto tunaga tilama. Kila matuna ka bakaka biku basikili bi mu masika umuzulukiye buke be mu mpashiza shuka bieneto bimbevo kandi mutako byanati takushimira tato ntavu tulomba watu bagisa mu bwabonso mu myamyanso mfumu jamura kambe tutali bijama katukara kemusa tuwe kemusa nabalo bokani mbila nabangwala atata beto tuna bantu beto tuna bampamba ngolo tata nipo ngitu chizalomba do batele protection ya beto nikwinge itama tukotama ya kibila katunana batulila kusakubuki usambu lulu bakisaka beto bala bakongo tukwela landi tunampe bantu bamoshi beniti akatira bana bakongo tulomolo mumpashi bwe tulomolo mumpashi tata ngebeno wabanza bwe ni samu beno ngati mpashi zenu za suka niwa tukulumina twalishi abatele kumbukumira mimi ni tukwelandi eto bala bakongo ngati mununga yemutula kuna kwatwali tata bakaba chimunjila mulitula kapile wakanawo ntwala beto mpetwala nitutama lomba samu chabana yaki mbatulu chima ntsuka ngabele tata chabela mufungu wako lendo lako la sala mfungu wako watuza tata mafungu kwele vukutubili mwanamvu ingeta kasugulu Icho. Betoni lomba tweka lomba Ngele mama nguga ngele 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 Zembu tweka lomba ngele mama nguga ngele Lenda tweka lomba ngele mama nguga Afila ngele mukongo tweka lomba ngele mama nguga ngele Lomba tweka lomba ngele mama nguga ngele Lomba tweka lomba ngele mama nguga ngele Etenje natisonga nje nakwani mama mayembo kushimi mwanda wa mwana mungoyu tekolo nsundi tekolo mwana nje nambangira zimba la mwinga tseba mbongile nakotia mwiteve ya kumjana tusanabu tondele tata mampungu tulendo tentete matondo tutakufuturila mamoso no mayirikiri akatiga beto nge utukebele tata mampungu tulendo na ututurisi mutandu eki utukabili mu bikongo byole tata mampungu tulendo babingi na babingi balombolotula ntangu eyi kakwe beto bututuri lini jina tutama kufuturila mbundu wa matondo utuziyonza mera tata mampungu tulendo ni musonga ya myomi tunesi antalisi yako ni jina tulombele mpevenge ya bumpungu tata ya baneto kintwaji akachitieto
bitini biyokera tata mampungu tulendo abele mpeve yenge ya barakati ya beto nuzolo lwaku tata bamoneka akati ya muntu wizili antaisi aku fumu tulendo utumanyisa mutandu eki bitini biyoko tata mampungu tulanda abele mfumu nuzolo lwaku pelo barakati la wapo babwenikembe sabu na kati la kifulutina tate kutubika antiko karabele mpeve yenge lulendo yine otukokesela tata mampungu tulendo mumpeve ya kumbija mina apele tata mutandu eki lidzimu na bimangu tila monika mole matatu matulombele mungu waku tata mampungu tulendo isidi nsuka amuna mfuna mfuna ya muso ngeta Ngeta. Abe kwela enda beto twezete abe kwela enda beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete kwela enda beto twezete abe kwela enda beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete Abe kwelwa enda 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 beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete Abe kwelwa enda 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 beto twezete Abe kwelwa enda beto twezete Abe kwelwa enda Abe kwelwa enda Abe kwelwa enda Abe kwelwa enda Beto twezete 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 Bandongo tupo mane tubakiri mbuga musakala abatata na mama ame mbuga voyo na nga balongo ke ikundu ti tupo mane inge tata benu ngronko mane shoka ya beni nibobu nina muluzuru na mulemvo mpungu tata sereto tuyunza mane ngeta matondo tana nukunga Iba vyeto kwele na izeno lwatubakisa Luiza nswalo luizeno lwatubakisa beto bala mubasye luizeno lwatusalisa Akulu beto kwele na izeno lwatubakisa Luiza nswalo luizeno lwatubakisa
betobala mupase lizeno lwa tusalisa Lizeno, 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 lizeno. Lizanswalo lizeno lwa tubakisa betobala mupase lizeno lwa tusalisa Balongo tukuba mane Geta eka bonso tutkembe o matondo mamingi tuondele njila jibere neto tushishiri bifulu byeto tujetu mtoto tukotele makumu ndele pele mtoto pele ndile chenga tu mtoto mwazo ritomezo Tete ana moto ayo kaka komote tukuko Watazo mama chile level bachike la ka brutal me ka kunzi da tibe ko balumbo waka dari Bobuta bombe de yoro mwala rembe ka wa Bandongo tuko mane Geta nufundigela nse so sixième sens Gati tata vo mama wana nsanga Zama tolo zaki mwana mwesa jitariki ntwali Tutu Nina kisonga ndina tata matondo uteko lompanzu mushika unga sanguza kumalo tambure kikuku utubele kutolo kutusegele kata ata milandu vumbuki ata milandu kavumbukiri nikumfumu kikakwita akamfumu chitira mandi eno chivumbu kandi eno tasambile eno kuma kweko tutakwende eno mfumu wadamutera uya yano wansoni kutolokwa tata milandu tambiri mfumu zonda wakata zonda meno bunanga abukasegele omatiro wangwana bunanga abukasegele abe mfumu foso yani tele bu dijabu njeka bubu niti koka niti naka matu dija yeka ya pita mfumu zonda wakata zonda meme samika bile zonda tatu mwa wako me foso yani ta zonzela mugo tata milanu pe buka wiri ke bobo mwene wonje woni mfumu ta zonzela bobo remen to man be safo selo buka sheba lukabo ketele ke bobo ke samko ngo wasi ke atata na mama shi Tatra mama lu shilalio nika anjina kwa tata ntomba ni yarumwamula kibila ntomba ni yarumwamula ndudu mwana ngadu mushika unga mutego lonkusu mutego lonzile kesa azimbara mwongea la bachia na mimi eka ansanguza kumalo niga kwa pembele ya ifweni kika pe 4h du matin ni bantu batakuliza batajuka kana menta banza tikapengura bantu baswate kape bavumbu munzo batugirike batakuliza ndi batakuliza Sati kapetia wakitugile mesaka kaunta pamuka bika baba tatu kento akati bagala bele ku matu bagala nakaka ku manima bile sagala premente ka ja biufu boka bene ulu jiri kwa jire kitu ulu jiri sagala meno kan talu bagula ko bino banne ni lula preni baba ku kelecho bo beton tama twijiri ki ambe ni benu talu mutu bagula ke beton tama twijiri ki meno mfumu bichua u mama ngunga utata mfumu chimbangu ambe samu weneno ni samu to kayirika samu utakwezo nzile kama ni samu ni mbatuku ni samu ni kilamatu katira mamu yirika samu muka utata utafutu yula beno banna ni ndonga nge utakutu bakuso ko babingi twina ka betu tukolo kujiza kuzaka de babingi bena babingi twina twijire kura babingi twina weka bumbwendo lubulu kutunjawo ka prempa mukenye kinsa ngino ba stupidi batata na mawulu chena le tondele mane Eta Yeka Ngeta tata ba mama tushile nsanguza kumalo tete njena tata mwani nyena nzambi njena mushe bumbu mwana ndamba njena mbangi vokesa mbonja la kwatia zimbara mwana tema
atata ba mama nimbote Tundu. kwambila rero Itundele. Matundu. Leta tsanguza kumalo lusambulu lubele neto ka lusambulu batele na bampelo tuvukana kanzo ibele ko bosobushi bwenzwe yi yaya kulu yavukana kwa ibele na bampelo lusambulu lubachikira mora bubu lubachikiri kabe to kunganda tubele ke kumbashi fumu wele kota fumu buka kotele kamu mitela kwa bashiri table batila mane kwa mitela osoko buka lwa chirimpeni boka lwa chiri katela mane ntwarishi ya bamwatu ya mutelo pe mukishikota leka yula sana magani na bachika lusambulu rutele na bachika lusambulu meni bachika lusambulu shibula kilo kela nge lusambulu kwa lomba nge sambu kwa lomba meni shibula kilo fumu buka bongele zuka bachikiri mujibula lusambu kilo kela buka manishi yemi zuko yani kayandi mparishi ya pampelo buka bachikiri bobu basamiri laka kabachikiri bereba bele mukachiba kaka babachikiri muvungu fumu gataka mboga buta vunguta nchasa mabe beno yibubata lande no kwa kadule dala vunguta bomboni nchasa mulu ta vunguti berebe tukunganda tubele ni kota tutakota mukachi njikota musambulu butayina buka sambiri apres bukamanishi fumutele eka tutondele leto weneto bwabu bunsungu baba nibo kwa wenina bungu muna muntu bichinika kwelandi kabu beto bunsungu bwe kaneto nsatu tutama jinga ngachi mushikongo kaba mu bunsungu busabusa basuka mutayina wekashinga saka re babo bijirina ndi kumanima kataka beka vungutala Bremega muelo ntela maneje kataka mboga beno buluta vunguta nchilo ta vungutela sambila luisiri vunguta luta vunguta bataba lutelele la duka kwendo beno ba vunguta ko kuluta vunguta bre fumu wega kuntala ka mentele kane fumu me bubwana mvemo kwataba sangathi balungu vutu bula lwaza lubatasa ungu mvemo lwaza lo lubatasa kaluta dina kana mfumu ka bovu tu bonga chilokela kabutu sibutu bele bonso kumbaji mwa vanjiri bele ko bre fumutela kukwe ka vanji men dukiri ni futa bana beno ko njele kwani fumu buka dukiri njila ibele ana ka kumamba ibe ko ka imoka tarishi me bumbiri amani mama mfumu ntakwe mulani apre katukiturira ka kumamba ko pe nsangu ni ana kwa Jesu kini kuna batata ba mama nchini Utondele. Babo tukuma mane Geta. tokono batikela yeka sangu go kwazena mabaya mo mabayirikawo basabi bula byankandi nchansansa gwena cha signification mena wobulu waka nzengulu tutini cha mkuba manuchena baliliza kutuma badeni lombo za kutuma utamona ti demare yako de nako le nepe misamo shiri yirika akapele ko mikuturi manyongo menako ofwema wena le miko fukamana mongebe na ngebe no kwa tigeni nzengulo zo jidela kana na tenti mako ko jibana yaki dintala deni sa même 150 200 biko wena baba lutuma nzengulo kalo dinga kande la sare saka wamana bakwa kwa kumama bobu tasama koto nzengulo za tetete ya mitano bomo nankishi mais tout le temps qu'est-ce que vous avez ça sentir ko ka façon de quoi c'est ma koto azul éponge ngatela ko bati grita ko mansuku na nkesi zaba che ko yamburu le ma recteur man nzengulo zina njambulu luyena matondo nzengolo nizitine chiba chibeleselaka balombelaka mi lemvo ngati wa yamburu na muntu wele sifungula ko pasteur kwe mupelo na muntu wele fukama kwana na bisurujie kaneke wo fukama nega ne lemvo andi tambulu bungu ntima kuta ati meno nsamu nzirikiri belesa nta kuti belesa tu te torture ngati wa yamburu kwa bungena lugometa ko muntu ka baka me vutuluka me mwanga sa kwa pika ko anaka ni tima ko ngati ngene yandi
ndetsa kwa kukwingi yani masumu mingi netalanda bimebi nega lusaka nakando bobu ko fuka makwa ngebe mbuze biti sami ulo yirikirika bonabo enda fuka makwa kwana yotubelisa kwako tebu jambo buku nantima kwa ntango saka kabulu watenda fuka magani vungutaka kaluta saka nitima jambo etu watitati mboka mbega tsira kani msamu kukatampe kana kani buma ko igagana nokwenda mboba kana peka nitima kumunacho kutana manempe kani buma kana mara ngolo jufutulu yikama mungi kalumuna kana tinga atika buka bu konta punition ka konta bakisa bataku bakisa ni boti na chimati bungo bingi lumonaka nzengolo senuka funguta ta funguta kande ben wata mona chenkono wena tumoto notala boba sitaka kindongo kya boka bataku kote ku katra chufurta mana chiturle aneke kushira mayini mano mulidilaka bantu bekoko mboka takuzana shingwa manu mulu pile ko globo wakazakuna kataka kula na mata soko chabon boya katara lusambu shezi ye katara lusambu no katana mata sa shingwa manu eske bun sungu ba bantu beko katata katata sunga ngale globo le manti eske bun sungu ba bokaba mona tacho yoka fuka mega de miele ku kuzulu ambongebe ni na ku biato ko tuberesela neka kama yako mtuvunguti sake no mayela bereka libona kana kwa tuvunguta kwa kutavunguta bo kutavunguta bana mpemba bungu mushibuwega talaka lufungura kwa mantima munkanda mvula meme tayidika ngeben karla mikukala futa mpila kama mpila buna tabena bunsungu bonso tutereshe bunsungu kutama tomba bwabo baka bungu terati ma yoga bisurija chiyuru amaka ngana chinsi katsira chima mukumira mina bo batele tumamana ngeto ko tumamana ko yani tati nkoka kushirije ngabu nombolo zaba jambo karami mu karampula kampula tala nkoka ka takusila ka tala tibakisa ka taku bakisa tanguza ka yandu kutumino me yandu taku tumembe ka tazaba bungura ku tumini yana ko bungu mpeve mukurutu ramane minima na yoka amane ushibakula jambo nsaba ngeni ki nzengolo bakisa bakubakisa bungo teto mana kubika mutezi zose nako lenumona mpasi ubote watokoti jamburu kwako ikete nsembolojisi ambe bantu beko kusalu lena quand fumu bongele décision yanu lumuchichi mfugen beka kulusala niko mutula mna lumuchichi fucho chaka tasarla ikatula ntako mu katula kanta nguza kampanako utaba mange bikete machutasa peluko maseche bugo ntanguza kakata zaba deso shiri bonga mfumu tima toto tika kukani ningani chota sa mempana ko nuku tera katula tima tagutu wamana bana tuma mana mfumo kutula bomba nkichukuchu bwana ke bunga ndo chiwele amane ma ngwana amangenge yakutele chi mini bomba peve mukuruntu talanda peve mukuruntu eka bokwa bungu biba bitele tipe peve tele singe konna ko bakukatula ujamu katati watolo wena onvute moze nako kani sumutu nika sakati mpeve nande ka bamba ka kumukutera pele kon sango zenade mandemba baka ngati biji baku banda kasoba kukatula wonu mutu we onvute bamushiro onvute ngati ntondo za bauka pele ko kutemata kusaka kuchoko pele ko mutu ko yirika ko diga ko mudinge kana saka bo kama lumutu murange tufula chiku bakiri ninge ko tayirika ninge bakuji baka mi amanso ni meka antu wange bungo onvute moze nako atele mu kutunga atele moza bungo atolo wona wa yaku wona kawo mana bana mpevi angolo mabanza siji akana tangu zuba akana kwenda kusalo njenje akana kwenda akana monero kwenda pamukata ko tula kusalo ni mucho promotion ngeta dio pelo ko tata ta mission me ko urgence ko bana tabuna bande bande nanga ngeta yini ya yebo kwa njijiki metalanda ni gana bataka timpefe kona kwandi mu kununtu woko abere ta saka boka kan timatana mainda kwa pamukata na manewe unaga bataka iteka ko shukuma nyuma kushiri bomi ya yebo kwa kunjeleke nga memba ndakaneke gana mpefe mukuru Chama taka tatuma manaka. Bungun tangu zanga ngep ta manako mo yani katuma mena. Yani katesa mena, yani katesa samu ko mena. Ambe ntangu zanga ka yandi hapo.
sawa tani che bati lawo ni budi ba yeza nuba mwana feti kazonza kutoka ni mwana muntu mituko tilanda misami taduka mumu nwana bungu mpeve longo matunga tunga tangu za kampeve jigulwengesa mekatatela kena muntu wewa kuba mako me yandu we mora yeza mora tilawki mora mwana feti wona washubu kama yandika kusi zonzela alipoka taduksa musamu ndo kukiri benga mwana tata yandi buna kama kwa to samungura samka kabele taka tanangwiri kwa ngameka mtu kakunturi yako Tsango bobu kwendi muluputuna na bakela ci en toute loi il y a des exceptions. Bete butata, bete tata. Akambe buna mulata monta ngumi baluki. Bia butu sake ambe ngumi baluki. Itini ba mpeve kaba baka kare ko kaba baka catégorie. Muna lumbu lumbu mpeve mpila yeko kazonde na katwari sika. Kauna ko ci bete buka kusaka. Monta ngumi bobu saka bitini bi bisobe. Bon, tu as mon étonné beaucoup de temps semblé à vous. Ngwalo wizi luku sambila. Pamka kwa yeko mwiri wo. Ega mutu tata manaka ta saka bunzonze. Yandi tutoko nwani na buka futu kisa. Tata manatu tata mane. Pele ko bitene bi ka beto ati ngani bongane jogene ko lu vital. Beto du siri tata mane musambila ka bawako. Me kona sa ko tu muntu no ka bwiri bele ka tamu ke pago bongu cholo ka bele no botitaka tebre to ko masati lokela. Mambulu le ndibabaka. Urgence aussi, c'est pas d'accord. Quand il y a l'urgence, l'exception doit surgir. Vous n'avez tata, n'avez maman. Nigana, batanto teletu muntu ampeve bakulaka, bakula. Muntu ampeve le nugu finga. Kongo le pena tasa menes. Quand ça me t'a kufinga la kutawa, zabako monegretu soba. Mais kutini talawa katala katawa futuna kani, jamboko. Wewe nangura mpeve bungu katatela na manavutula jambo meni baka mambo wakati zoba kangi meka sakana bunaga buyela pa meka mambo kacho mpombo loka ibele pièce loka ibele on fute kwa ndi kabele keninga ukabaka mambo ubana ngaba chauffeur muntu wabandiri kwa ndi mumpimpa talaba ngungange wantapa ngati wabaka mambo tapa mantapili fuirike muntu ka wonde ngo le kota boloko lomoro ka tata na mama bukatele ka mpimpa bandiri kwanje bunga wa mwashi bele kubele akuwa mako ngepe wele kumu botasa mambo beka mange ninge mugondele so tuyula ka champa ma tibele mais mona ba kuwa ma tungalo sambla yani ka ba mfute boko chona frère pele kon tango yogange yani mboka ba ma na bana ma ndema yokele kunta pa tabata tabaka ba kubama ndo niba lombe la kona mtekene zamu tima a mabundu mabenu na beto batele tiba ngunza tikulu tanti le monde entier nous sensu la ule nao muna kanda culture awe nao même du si la timino akani pour sa prière ya matu ngoloyena ya ndi tala prière yo ngoloye zabe ni se connecter kena na le sensu loandi wendi zulu wakuwa lekela ko tala lenda ka tala na bungu washika mawu menge kulenda ka ku bungu na kuwa shika mako e monete muti wawo racine principale ba zengele moko tembo chijiri nsukuno chi donc beto que l'Afrique centrale l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est que race tala muchiwena matu baoba ta bongene matu l'humanité tala tu fais que ça muchitu musa c'est que racine principale bon quand tu as talent racine yoshika masaka muti racine principale bon ka muti nata wasimba mwanzo wale dukile kule abu tomu talanga ni ba la spiritualité ni ba culture ni ba politique mais ba bon tabonga spiritualité science politique ngabu tomu tala énergie antini pour l'Afrique centrale et dukila moko bakakani profiter bakwe c'est
Mais ça se sent quelque part quand tu côté politique quand tu n'as pas politique comme mettre banalu zabu il faut que ça ni bien lumbuti mundele to muliala to musala bien biaou ça comment ça va viser la majorité matière première monde on va vous ça là bas au côté de l'Afrique centrale que je m'abagala c'est que racine mais quand tu as ça autant mon que matière première que je bonga mais c'est l'intelligence qui est là bon ben no ba o mila bata ku je bonga ben ben du vuri ben tu talo molenda mu bakola na musalila ngano ta telebo kumbashi kuingi tuna ntanguza kakaba kutumini ndizo tala bantu bana bo batasarila gana bo batasaga alinga kujitula gana butamuna tini semba tata gana pele kubatayir gana menge parce que mbongo wakugana wole sa trahir les bantu bana vocation yana yi ikabakani notamona bonga bakiri mbongo so après ko sukina naso mais bon ko na mabuto ko sabite bodinga bantu baku salisa quand bantu baketuku salisa ni bana bashiriti mfuna nati nchete alinga yetene ambele ba multimilliardaire impata kutafuta mele logo musa jiri metalanda kakona mvoa makoya sumalu lufwa quel que soit chiffre ça nous sommes le monde ya pata sukune na kufoka kuje fois entete wa fois misami yoko mitoko yilama katija walombo bana malari samoko ku turla ukunata kulu fois muntu kama naga yindula kavuta sakoti na te kampanani ngati na baka mbongo netalanda ben luku ça proposer mes patins mingi pour une tierce âme kutambula yandi buka fois pele mboka mona parce maintenant je suis encore en vie amo tsukuna mena ngana bebe ntsango mona bantu ka beka iri grand samuka wele chimuka quand on samu ko ka yiri ka quelque part samuna landa ko kumu land surtout boba zone de la bande faut faire excessivement attention beton tuni bantu tout mais beton tuni ka tuna bantu tsinsa baka charismatique za ile betuki ngibota musela calcul wa musa torture mais on te chose salaka mu muyandi bo mu na vocation ya uyo kabako kana espace tangu muna tangu saka muntu ko basiri kana nimba kabako mu nimba mais avant que turana ke yandi wole sa accident pele ko lubwa bana na diamburu kumumisa parce que futura tuna bungu shomane chi kandi orandi shiru protéger guma akenina ngabona kabako kota muna botana pele ko muna kapta sa action yoyo ngebeni kukala meme kuna nzwago ko wole bwa bana na diamu pele ko siri nimba mwana safuri mwana mpana kuna wangebeni mpe usafukire leni baga ntakuma kukakuzuli tika neki pa maluma machamukini nsibyo meme siri likange nyere toko baga mutoko kugana leso ndacho azabati samu yirigiri ka ona wa mu boteko bungu meme yando wasala bantu muntu china ka tata mampungu muntu jitisa talaka jitaka ko ngabuna ka butayire ka samambi dans l'immédiat jimbakasi mais ku geni to watoko bakula ngati sungama kama na kukatula seko tutetu kushira kaniki saloko lamba na mashikombe mushiri mukai muchiwela makayo meme ko mama na bwa seko kama shira na maka kama shira na sevo donc seve nandi lukailo kalubwa bitembo bile nukuiza talati makaya mamuso na seva na kalukali mushuku zala mona lawo wa mana kuzu mona luka makayaga seko mana mayuma meka kama shira mafana ko beka ba lo selim donc ni bwe beto bandu talaka tukurante tonsi seko shira utile ba ko katu mais tant que bien sûr miaku mo metiri na istala salako na sarri kabana ba ko katulante tonsi ko wo muntu wasungama muntu avera ka ujingila ka antoto chiko lembo no kwe mu muntu côté positif et banana côté négatif mu bien tsoni ba ilama bu botte na bu bibu baka maintenant tellement bu botte ka moni kaka c'est que côté négatif wa sa yo dominer meno ka tina ka ni samu exemple me beno bongela aliza lu ko tula ko bangunza
babingi même chaise kwa yikazakalaka wakanga yo mushinga wambwake zedi chema yandi foke kandi abologori bologori wotiga esclave we banzo ngitsa bampina itsa bantsebo bologori na mentalement tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Au monde ne connaît pas ça, tu n'es pas libre. Ndemba kwa kona yaki parce que mon ami sa muntu wo yo ke longolo mon étape mon baka kaku baka ndeba neutre. Ndemba kwa ku neutre. Mota mon ami ngo ni ntima kata kutsuka ndi musunga mona kwa totsari mboka ngi mboka kulimba. Alors ngamo na sabunkuta ku bakiri. Amet nsamu ne rutela. Mu 97 katukiri ku sangolo nikuni ta kuiza njogela pont de Dieu kana baka nimpata moshiko bunu njitu mosa sporana njitu la wo rompo makelekele wo militaires za bago bashiri bon na casque lourd basatula mbongo nonta kutula aka ngana kanimpata moshiko amboka mu kwenda na nchini kwetu na yoga kwa yo yakawa ozoleka mariama ilona lo atana pantalon mosende ozoleka ka boina tolo na yo ba balèze hein na tango de sa sport même penjie le de tala maga baninga bazo chamba bonza yo zoleka tala chifula mutu akanyimbo kena masa na zana yokuta nana za master na yo mbakiri mambo ukatala mpanani pesa nga ceinturon wana na beta yi ya ka fe fasu ka batasa ni boko ale mutata la panani na peni ceinturon kata sutula ka mugane ale men ni tuitambu kirkano bura msamweka kasira nsaka ibunata bichua mungu na samu nubula bishikoti ni wewe njiliki ni buna mutela mu meso tile kana yo Metamona. Megana na mbana mkutala teketa ngangura mfimbo na bwa. Pasa kana zaba samu huna yilika. Kana baba na kani sentime moshimu muposhu. Ba mkoto na bonza tini kwa tula mwa. Kana kani mpata moshu. Na kichi bobi shikocha na mwana kichi yola. Ngati samu konchiri toko yilika ka niganji zigwa wafutila. Kana kaza toko mwana ko bungure twa ngondere shikocha. C'est que tu m'as dit que fouta. Bon, moi je suis content de parler qu'on a ou pas. Sinon c'est pas un jeu juste et correct. Comme on a gagné dire que tu m'as dit que le mot zaba. C'est que c'est là où on a moqué des bêtes. Il y a nous c'est là timide. Et parler comme ça. Malade la meilleure protection en tout c'est d'être innocent. Il y a une meilleure protection. Bon, on a vu là. Parce que vous pouvez pas coucher le ballon. La manabat c'est fausse accusation. Quand on va battre comme non. Il n'est pas coupable. C'est-à-dire que beaucoup de tout monsieur qui ont PV oui, zonze là, que je prends intervention yangé parce que tu n'es pas coupable. Muntu nze mgolo zangu kutimandi zi tuka. Pa ntangu sakako takutala muntu. Katakutala jikinda tamu bak. Ka bantu bingi bewa mekata jikita. Sima tse munge titafunda kwe yandi kakusa corriger. Parfois que quand il publie que c'est me kata kutala. Mayoka kwa. Vutu ku bakisa. Bwe so bana kwa. An to kota ko na ma. Mil fere na futa déplacement. Quand ça m'a pika ku waili. Mais comme katira ku na mwashi kwa rena. Kali ndako mu kuyirika sam. Nsaba taka ti sambi. Épargner kabaka mu danger la marque ça isoli. À moins que wabela ibu. Mission la kutambika. Vous pouvez ça sauver un peuple donné. Le peuple qui a été à ça, comprendre. Bakaka batako mon ami Kayumi a jikiri yoke. Balentu ko ça exposé. Ngati bakubako na bokota mon étape jina. Bisu ça comprendre. Buka muntu bantu batu sake batu saka wucha marko muntu. Babatiki mo kubako. Intani baba ko kubika tumo ku jour languria nzila. Betalanga. Yar batala mo putu. En quelque chose malheureux. Ngeko bele kana ngoloko za kwezonzela yikunyeke ukweta musame menako kaba siri kubonga bakunetse kuni ale bakiri bakuyuri ani zonza wakazonza ale ba wakaba wiri yako
bakuna tansinu Akitusa. PV mpila za zingi zonze la kana yi sali la luyalu le lukushiku bonga kunzwa ko kanga bishuku mu kanga kantango sanga sambi shuku kanga lange ku zebya boboka utula ko autorité parfois mutu samugele ku kuline ko tula ku ne ba ku yula biufu nge buzonza bakushiri découvrir eka mutu semani mambote me nani kancho banton pele ibe ko mboka mbe babele banza teka bakutekele kancho bavutulu ku jubrela yele menene talande buna tukunu semaye tukunu zabi dati kumulu jingo mora ci babo batuteli mbela ku préfecture invitation ku bagire dans le cadre de la culture mais bede butu ebishiko alu sansule ngana beto ku nzobi tusaka katusaka nzobi ko mais bando nzobi te beto nzobi tuzonzela utu ci muri sansule to na Congo ala chipsa mwendo tu kwenda tueta wa tueta mona twendi twa zaba tutalande memi botembo tushinga sa memi bi tulosele bunguranzi butu ku le Congo du nord au sud de l'est à ouest ou à l'ouest culture yeko tazaba babomita ba lusanso la bawo kabwe lweni na bomu mukongoto tazaba babomita ba mbele ba matu ba moshi lusanso la o kabwe lwena tazaba ba lwangu lusanso la u kabwe lwena tazaba banzabi bambeti babembe bo baba nsoni bishiboko tazaba tu santu tuna tatwa nsoni butu vuka sato mtoto kulisa la culture congolaise kabobako tusiri culture mosi bungu kazara ko sa tutatunga gatadi moshi mais beta tulitunga gatadi moshi tusiri tanto baukan ka gatadi moshi tuna kata muna ko cheka turikaji ambe wota tundunga ko le nord ana batamuta wota tundunga ko le sud ana batamuta bon tangu zaka yani ta tutu ko le nord semaine bote kata yirika ngamo tanu ko le nord kana me ko le sud ngamo ti bubi ngam fu ke fale menje ko le sud ni mekwa bon tangu zaka no ko le sud kata tu no ko ne ko tatu kanga ni mekwa mukwenda ko mantwala pas banna ni ba yirika ka conflit za zo ni bi sambiri bon bi sambiri obduru ko ta mona dans mon bon mona seno mega mbele mu parti politique etamna je peux par exemple IPADES. Bon, il y a un dia où n'est que comme PCT kena, comme RDD kena, quand il s'est parti sur quand tu peux me dire. Est-ce que vous avez un gros truc semblable comme ça? Adversité côté. Donc tu es foncier. Donc il y a un bataille là quand tu sembles que ndaka ça politique ko. Bungu ça politique tu chiris affiché. Parce que politique adversité il ko ebe ko. Mais déjà sur le camp kusira mutu waki PV. Or mutu waki PV universel kabaka. Ni ko tala ko politicien ko isambe. Bungu pour voter le politicien. Fonction kwa iga bongele voter la ci discipline ko takanze ba ko komete. Mais wena mutu wena mwila sansuka ka futi sansuka. Amenzo na zaba culture eto. Kai ga ne culture ya bazonzela. Amenzo na zaba spiritualité spiritualité ya bazonzela. Biko bati mo PCT ke. Mo IPADES ke na. Quand yuki quand ça parti que na MCDD. Bijou vokana kwa sambila basa sambila. Bongo samu je voka sa woni lu sambulu. Bo amani sa politique beba shila kuna kubakwe. Sirisi ko siège za metalanda. Koko beno ka basondela politique ko. Bo mana sondela politique ko mangana ku. Metalanda. Bono to za bakabi kebi bitini. Nana batela kama ntenjila na kwenda la fukutela njila ndika kwendela. Un homme politique le nous le sambeli. Mais nous zonze la misame muneti. Ame malare menana ame bunje mugana madongi kapo babela wele kwa. Et on est pas cause c'est la même chose wele kwa. On cause c'est la même chose wele kwa. Ou bwana kamfule l'hôpital. Ngebuka admis pour l'hôpital malare menana ko hospitalisé. Ba kushiru kwa ko kuno ka butawa sabu dukiri wakaka ona malare vuturu kushi yingana. Mekalande c'est sambeli boka ba. Kuna ba limité. Maintenant on a pas mon parti politique. Buna ba sambla comme le boka ba parti moshi. Pele ko ba le parti politique.
alors quand ça tout nous salut sur le beleke nandi kobeto metalanda c'est ça un peu de kotaka mon politique les zones de là politique nous sentons ineti bel conseiller ngati question qui bande mais quand on ba wa ko lo kele mbeve ta mutela ti muntu mutela ka jati la ebu kama na mewa sunga man bon tatele teno lumutiti président ipades wizili numuveni malongo mabote ka vo bela na bantu ka vo tuminaga président ya yukipe yijili kanani yijili est-ce que bantu vo tunwana ko katabo de kana malongi ma moshi ka vo futanwana bungu mutimpefe kaba tumaka ti tantuko mutimpefe kaba belaka muntuko babansoni bantu bako ningana meni tonde la musambu taka ba mupelo nzambi zonza ko bantu abansoni ko ba paye na ko ba chrétien bungu babansoni bala bandi ngana sambu tutani zolo metalanda ndeti sambiri kona wa bela muntu ko nika bati tumpumburi chena mutela kizi ngati malongi mamuka nangeni manaka sunga manaka futa salaki pumbuluko talati posede kenan chita zambize nandi bulu sambila chita zina zambiza mana katuka yandi woka libere kafuta kwa ediki sabia mi biko yo nyorola kisambiri kadu wiri ngeka tisambiri katina kamu samuko katina kampe muntu ko ukazebu chika nana samu na muntu ko mebu nzebiti kana bakubura butaka nzebabo mu 1997 nisamuna mona à Pont de Dieu nous ko amputa ko tulawo wana ka buna a rompo bi fitina c'est à Pont de Dieu vers les 19h non 20h comme ça on a bon ba événement déjà bâtir voilà kusimu kudona to kana musunta to ko zako kutola longa bilita sa pe kalufu ya ka peut-être oi ça ni tout zamana za jibotaka ka se botaka donc Gabriel Banane vous m'attendez Gabriel Banane vous monaka oui ninja ah yo vous allez ça peut-être ça faut yo vanana nkuna mbele gani babeka zonza mfunduka ne menega bakaka wonga taba mulonga batafuya ni mundu bata kwenda mega na kwanza ma zo mundu kiwe ngana kusima mundu kite gana na bota mana na simi mundu kite menga riri kwani ni mbwa batakunze mzeka tukamba sana baka mambo kotakunga na butabuna ka bunta simba ni ba fa moto sewo mebu zo buturu kumbaka ni ba fa moto sewo ni ati ne kana yo muganchiko après on a eu ça c'est ça quand on chocho ndoka mbanguru ko muntu akaba mbagire jobrena ambe teste ngabo kusili tarati reflex abutebe nabo ngabo mphileko kichibongelaga buta mbo kichiza abati yani u buta bakaze amaga busili abaga sokisili utemeni simbiri bubwa ngata mwani kuseba tima effectivement ça tati mubuzo balende kwe nimbuka bo dinga osongala ngeka tsebuka chukuseba buma wini nimbuka kwa papa ni kana bantela tina muntu we bien formé bamunga na arme mpila yeko ka bongila kayo nipuna bakuntela kanta tuko gombele kwa muzo bantango zako niko mukana zabani kani sima kon kariri kani katukambari banta vulu karanta mana bagiri mambu tina simba bokwa alenjele simba la wu chika c'est-à-dire egunu mugungu bayari mosiri ba wakatu meni kana ne simba egu Mikana zaba kubukana malitete na simba. Ne bagumba nguraniana na hivi zabila chokode zukebeke koko boko simbi kipima byako. Matamana kutimpepe ni jadi buna beto na belo kutimpepe tiba lombaka tabana mbanzuru zazi bote tu dux kwa misamu mami bote tu iri kwa misamu mami bote mega nzeme malanda qu'on a service de sécurité qui est dans le Motola, la direction départementale de police, pour que centrale, qu'on a une enquête de moralité. Bis un petit coup qui s'enquête. De l'écoumatu, pour ex-DGPN, vous tout bel éco compé, vous tout tambi que renseignements généraux. De tout le co-compé, vous tirez à temps de maintenir, il donne sa main pour que vous ayez besoin de renseigner. Bis un petit coup qui s'enquête de moralité. Tout catégorie coco, ex-secrétaire d'État,
100 ans d'intelligence et de documentation. Kuna penzele baturi petit kwabo sungula kuna unakanta kwenda kutuba kwa tupaze ni basa détailler mais ta bolu kwenda ni sakane ende be kwa bosungwa bakuri ka masami mi biko ende kwa tête haute ngati swama kwa swama ngati abando swama kanto zaba taku zaba bakuntiri détailler ani baka mi amutu ne bu menje ka juste ambe ko grana tapele Joba yuna pe bantu a secteur mais quand comportement inani mais nous avons fait effectivement mine meta bantu na mina zunda mebe ne pe ba mone kwa ni de la kane comme ça reprocher kani tima metalanda bon lumutinga busa kumbakila mo chief wele kuna service zina deja nkumbuye me yaba zi metamana bro dinga ba kuntambila muntu wa tukujata tukulanda muka bubu dangu sobele kampe bifu bega futu kundanda kaba kundana teleka umonda akane chima nge mambo baku landa ngule sana fisha mekuna ntamana ngote muntu watu zi tamulanda kana na chima bon bobu tuzonza par exemple tusaka bimebi ame exemple mbongela ya buta nana mbongela exemple kama mutanzena le nibonga chufanikisa pour une bonne édification ba tongati be bako tuzalanda mbongela exemple la politique mais tout quand on a beaucoup de kana contre ce parti politique kana siri assister kana ko meeting ko mtanzi niko bagila ko bote na bako nzona jimbitela kwa ani wonga tumpewe zozela yiku nzondela yoko meyo perto yo bomalia tutalanda geto bon tata muntu na mikayuli nanu muntu na pilani kapakula menote na nina longa bantu basungama yoni mishona na salsa bantu bemu basi myoni mishomena e boba kunzunguri pe nimyo ga baleli sarila kakuna mena mitatu nchangu bayituga nantu arishi kumira nina mvilukulu luzolo bantu gata bantu makedika mpemba bulevo mutima bontu mupongo tumamana luzabu ngangu mfunga nsangu zizo tushiri mumbashi sangu zizo tushiri mumbashi kambuta mutu katata tata kutolo bandukena kantanga lusambu lufwe nituru twana katafundike nuze utatsikana tavumbukeno tapakuleno tapakuleno iti kambazi zizivi fumu kimbangu mfuma chua mama ngunga ntansa mobizili ame beto yaula tuta yaula tata mampunga sabidimu nabi na batati welu zulu wa kwategela kubana batemula za basame na bishipo ambe ni ba katambika bibaga na solution sami batama zirila kabunako bitero ko jutela kani masumu mingo lutasala bikeno ma sumu charta muna mpashi peleko kalta to musambila wabugo chatomo no sambila sine bunga chizunu chaba akatile bungu peuple tu vas que l'homme qui dit zunu ni la paix va que l'homme peuple et bon nous ta bawo bulu bati kala musambela bobe kumatu na tebe kuma nsuka bisambu kabashibila ka muntu pasi metalanda ndesambela kwa kutata kata jambo dyandi kubandi mbangi yampasiza mundu kubandi mbangi yampasiza muntu kana tamadema mani yandi beni ngikona na potentiel na muntu ntango bagaba takati il faut pas juger ndeti nesa ko muntu mpana tala sama bigari enda mugana kwa ma longi bokatambula matono tumene kalumu tambula mitula ni mu tariri kuna go botamo katata malongi mangana ndeta na makana kwanga meka tula metape za wushi tutagusana geto una to sambla ni botu zabre sambla bonne moralité bama vanga mama bote kuna ni négativité mumutu kuna ni bande sana mbimu mu tu meme bimi ta kuiza sambla mayindu mana ma katuka mayindu mana makatuka tabeno bamukanda numpachi kuma na quartier kuma kukwenda kuvuka ne bantu ndina bena dzimbo cha kwetungi wisonge de sanga mi bote ngati bantu esungo me ba biba kunwanisa tika tazolo songela mais finalité reza ba kujuku rana pemba rana ba kuna enga sikulu ngati question biufu ka tokoloji songa kwa meno ka chuvu ako mfumu jambule ko kadugi shirika telebu
baka kabo tukotawo ntanguze ko shingo magata ko zakuchi kabobo ka pele ko kuma kukume bunzabi nina kota njokele ko nchitela kandara ila kumanyima some kwanji kota ka chalupangu tutakwe moke kabuna unipusa kuna kaba nituleo nituzaba izaba fosi muntu takuchi kumbwana dula kwa tuleo nitushinika tatana bama boka kuma kwa mpile mbota mona butatula bakakamba kwe bakane bakamunzu zakanga mabakaka bwebuna ambe kuma ku bakona kwa msakako kuma ku bantu bakela ku batilo momona betu bali monana ni lusambulu tabanza nyinsai oba lusambulu nsai waiba chifani luana bepali chiko chiri katwaga mbongele njila ichi kuna mantwala kuna kumpisa mbele njokile abatemo de Jova fete na wani aya inene ronga sheze lupangu la lonso Quand les 5 derniers jours, bon moroma. Ka vraiment unita kubatala meme ni chidudi siba ubakana bakana mindele meme bele ana mtayoka bonjour kitongo meno kumashina bonjour mama nsayi ma amba ka betin chibitamanga boni babuanga la tuvataka ka beto bishikongo bala bakongo twena bunsungu na luzolo lolubele lungaba nkaka zetu lwakasashisa kamo kumanyima lubabele lombo kangila api meme nzo bibindukulu muntu ko kujala bako ni botu be ambo lumuchini cha bifubyo tule kopa bitakututusa kule chibulu baya lusambu pela bakana ni kanga sale mbunzu butala mpanako lweka bizumu kila mbo abo chilubaka waluze bibitezo lwakalutulana kauma meni tawatu lwamana babu yakalutulana kauma ko mena maji tulula kumutuba najikina mungu ambo niko nitu ku ni mwana abo nkujya kushitula oni tu yaitazaba lemvu eno bana be mumitezo bina bakatuka tutula ku sambu wadi kwishilaka kasamu nyolela tetwaro tele chibija kakuna bijja ko muna kabarija tarampe mbongo kakuna mbongo mukatu mbongo bunde kwatu kwato kan lemvu eno tukwiza du sambu tatukono teke sapu mantwala sambu etajita sana keno tabake mbo betu tamana toko sabo toko mantwala bo mtwena jini bojima donc finalement yabaka sabo tukushi kuba yabaka saka ambe bala bangani bacha basungi keno ngachi babantu musambu betu wendi tutako baba mansiki mana mafoma na mayingala bakama baba mansiki mba tushisa bakama mazododo tatana mama tabakule no samulu banchile mvwe kushile atata mama nchile membu tensionani jemushendamba mwana bise kwimba ntekule mbenge tekele ndamba bibe yoka bide samiri para kuzo yaba mwe yabo ya para ya shuko ya ngre lamiri diri Monsieur Paul. Oui, bonjour. Comment ça va? Tu es où? Moi, je suis à la maison. Tu fais quoi? Mais je ne fais rien. Tu peux venir avec moi. Il n'y a pas de problème. Lungaria, comme tu savais, Kuba, je vais regarder au mango négé. Tu trouves une chose d'ingrer. Tu es où? Je sais que nous sommes déjà. Et que tu arrives au château de tu descends. Ok. Tu restes au château de Gogorem. Ou Kumbrinaba. Mais que tu as l'absolu. Et je regarde il y a un chauffeur, garde de corps, la main. Le côté de mon camion. Cri. Tu vas te dire. Pas du tout. Après, nous allons.
tu barugure bu to ko yéen quand tu l'assembles foncé tu es les eko ta kunde lo kuna kata ko tura kuna mtu la kuna kala matari chauffeur arrête là papa Paul viens ko ko mukam regarde c'est quoi c'est la pierre là nous me gade tere ba dungari lu me kun tura me voulait tanu chiri kwa ko vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Mais quoi? Vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Regarde. Quand je vous trouve terminé, quand je me camine, je fais le rôle. On a qu'à te dire que quelqu'un camine. Papa Paul, viens. Regardez. Les poissons qui sont dans votre fleuve là meurent de vieillesse. Ah, le Congolais. Ah, le Congolais. Vous ne vous aimez pas, hein? Monte. Nous, comme nous. Chauffeur, arrête. Papa, pour toi, moi, je suis au Pégaraba. On gagne 10 000. Voilà 10 000 fois que je suis. Notre jour, mais après il me dit mais vous trouvez que vous voulez t'amener sur le carunga évidemment il ngari tu javane boka bari tu pango kasumbaga mbwa mega tamba kantu ko nyukuti kako kubati nango ni muzoro tebu kaduta tenga mako ni munjira twe beto bishikungu Biari, ya dingi, kwa beto, tuwa tuta atuka, na tuta kwenda, vula bantwena, bale bande mvwena, pigana tela mafi, vula zinzu nani. Même vous le savoir dans la 78 ans et canani. J'ai déjà 78 ans. Est-ce que nano tu bunda chogo ba tu bunda wale mabasheni? Eh? Tu bunda chogo to ba tu bunda tete ko mabasheni. Faut ko basheni tu bunda no. Basheni baba chene baba tu bunda. Amu jambo yachi nyachi nambelo nanzabalulu situbutu tazonza kabari ambe bata kujafuna babu na mingi ande fwe batu tukrina tata kusangi tangu ya madengula ni pamoka nguri ya tata nguri ya mei kufula kwa jira ka nguru samayera nguru ma tata ka bere kuma ntwala wili zura nguru yana samayera nguru ma mama nguru ani tata zuare banandi ni diaga lo se tan ni krero ku sangi joge tata chiko aka joge mimi tan naka ninkaka anchine ambo tata joke dugram baja mama ngurani mama ngurani nguru sabayera kan sabayera nguru umukini ka butu tazonja betuba kala tutere diambu be bubu parce que tata buwa mama ka tatala ka tabu diafuna zebiti kabuti amu tabu diafuna mwe mjenzo wujire ngata mboka mjenzo amama amalo ngama tala iloko ni musafukune tala de tata
nisema kwa tata tara chan chafukuna kashire bubu chakwa chafu zole ngabu ta chan chafu ba tata mateketa mama kacho una kwa tata kuweni code bebene bu code bna ba lugana soko amunishi bebene man chama mio namune yebwaka ngala luka wa na toka na du tuna mfrezo zintere mega kama mfura kama zani lu ngeta mani toka so pyo ngeta bula buna bidamne shidi chene mi ko Kuleva tegeta tegoti. mbo tu ban manen tuwate ko bi shada du yoga donc mu tebu ba mbakulu kana yo mazugu mashina ni bado to kulwa tin kudi mu yambala babo baka ba fu ta kwa ko be kai so ba dwa tin kudi mu yambala ba shiri bi magukati amma mu ta bongan ka kunu ta za ta ko chaka muntu kana na ni samuko akutu ta kwenda na kuno ta kwenda eka lemvweno tabanja wentere wende waika zo echa Wale nunkunga go. Eluwenge kifama kutua, 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 eluwenge kifama kutua. Malongo tupo mane. Do kala ta lumbu cha uti. Katuvula ko na malako ngombile yeko ko tutambula. Tatama mona. Mudo chibuka uti lumbu tanga na tabita nungu sato. Ngura musamu ni woto tere lusambu mbele za la prière c'est le comportement comportement ko lo lusambu. Mbandi tokata kwenda mutu na mutu kanwane na c'est-à-dire sarlangolo wazaba timeno mutu njena sabu kana mbote ni ko yire ntamana balu zebi dans le temps ntangu yokele banganga ngura nsangu babere musamu tabamu kanda ganga yakune tangu zakamba ta kwenda 50 km ko bonga nganga kiziga gagata pipa yoyo tata bashinda misa mwinda ni mondo batakwenda nganga bile bonga kiziga iri kamsamaga me bubu bati meni nganga zantama nkumbu zabe me bubu tati meni nganga msatu faya fanyoka kubaga muntu kwesa konke ko kuchukutela donc bubu avanse ni kusambila batakwenda boba bena bonganga bakote sebe mukatira lu sambulu bongo samu soba meta ko so bon yandi ndoki na ita ko jukufina yandi nyanu ko kuse bloquer misamo myako yandi muntu ko awe bonzo nge bo yandi ko kalendela mu kusablo bonge bolombo lendela mu kusase défendre yandi mbuku bantango botu sarisa bantu ka ordonnance betito mo lomba me pata bolu saluso o gana 3000 o gana 15000 tasumba bio c'est le simple kaniti makatacha mon agote jumbo mzaza pamba kwa ndugu simbaki kwa hiyo bungranti moralité wa muntu kutatu kwa sungika konge monuka na sa travail alors que mpitala mo mpe vota sala mpe vient lo bien tete to ko bele sama masu bungu watel mo puto un esprit saint dans un corps saint menge muntu tabo sarisa ya bendi wo volanga na kwa ndu kangenin kabuta fwa kabubako yaya na kwalu yaya na saluka tutuma ntango ta bwana mbeko tukumuyula ntama diambo mena boko isadi boko ebele
ali nguta mo tsikani kazeba no samu ko mutu mutala mona bo nguta ngo sikabo kusalu poste na ko envier bataya sa bantu ni kutaba kusabima babi ya bibi mengo mana sambila bwana muntu mpira ya wina nsamiani mabuta kweli sabutani taka tomolo zaba champe ka tomolo zolo muntu mpira ne yana batatala mana kusalo boka kwiza na mabo tusambila sambungura mwendo ti kwenda saluti ni salangura bati tiba bungu innocent katala ya ni mubaka posi yo mpana ande kasa sacrifier ture ya ndubu ya kafana kakwiza kumeka bu bako kamu bako guna na kwatu guna na nisa kwati kancha formule ni kisa aplika bu bako bungu ya ndubu kakumfuta ma sumu fungula katoko fungula aka memine ne kimine ka walomba levo wa yambulu une faute avouée est à moitié pardonnée labo ka sa sambo buku ba lembo ya lembo ngachi boka ni tata mama lemvo tata to be to na beno ta mabonga bisalwe mbandu ita sama yela bungu mbina mbote bikabani mbina mbote bikabani bonde waye bonga mpana bagara mpana zan mpana ku manganga pele kwa bonga kento mpana ku mama nganga anga manganga mu bonge manganga bo bola mabola bo tala yu fubi yana bebe nande ayi ni kaka yiri gabe nugo ala ntanga be fana lu sambulo ko toma utapoko ngiri to mutima ngani go futa pokasi neta landa kuna tambelese no masumu ta joke no masumu bo batazonzela bangunza nguri ya ngunza masumu katina emone tsene ko no bantu batata tukusambile tukwenda kaba bongele bimba mpile ineke nkandi batete lo fuka magani tumoche no bantu musambile to fuka mana bimba byena byankandi ekabo ngati timbita yeka mangolo munge nguri ya chingunza ngura ngunza ni moto tina kama sumu nono mwile kama sana ngura ngunza kasaka travail ko chika losalam panandi mbaso ka losalam panandi mwanza ngura ngunza kazeba mbaso kazeba mwanza kazeba be ngura ngunza kola lendi buka mbaso ni buka mwanza meba tulo bolwa losalabe kazebya buku bungu chocho mfuna nati chetetasi ngura ngunza kama na sampungu mvaza kama na gota tilauke katabuka betalanda ngura ngunza kama na bana tinzu tilauke katabuka bungu mbolu wa mpungu mvaza mpila ibiri kangela ka bantu benanchita zijandukiri sadiri mwana ochinduze kazanaza kutamako tete fele zintuka busalaka ni bawo bana bakanga akamu mpungu mvaza ngate esprit andi yadinga mpungu mvaza bavuezi junini kabeto na beno mpungu mvaza to lesiga sela bilayi mo makwela ngati bagaroga bati zobate meno ngati nkento ka bati zobate meno faute grave metalanda faute grave oh tasa travail yana katwa na posta na meno na yingana ngura ngunza kana ka sa travail ngura ngunza bakasa ekata sambila ngati promotion baka ku sal nekata kuti yanu na posta na kakatuka nam tala jimu cha kuchengena na kwenda burusamlo sambila ntango na buyifwana libadinga muntu kwenda na ngemba ku sola pele gon sinsani yekoko elections yekoko ngebu nsungu banako bya mutsunuru butasambila ndi yoka bungu zeptu mutsungu kange wole sasa muta muntu kasebe akani tsimako yokele faute grave bantu bego batakati ko beta kutusambila ka nubusa sukuna na mayela koko examen baka kwa baka emotion banda sama bile nubusa kutenja ko baka kwa baka kwa examen du sambulu asako na ko beto lobro lu sambulu ba muntu ko na ngani tsima muntu ko ngawule mubakisa bani tsika kwesa ambe to ko mulongesa wawiri bukabana luzabu zemso kota kuna mboka satima chabu su pele ko mayera mangura mingi menani sata ka tumulza bakaka bakaka bweso ko tamushila lusambulu ngatika baka bweso mayera mande ka dilamo kasarlam metalanda ina lusambulu le mwana boka tasa préparer examen mu teleske longa ta longa kubana tsema nukusila bisamu ngatwa baka ta longa ngabo baka nukusila pechoko buna mana takusila ntomo lokuloka
Bungumanga nuku tula jera fatkan sibe ko tamun tuko. Fatamun. Lesa soka mina wanu ko zakushira mun. Lesa so ngebe ni sazo muntu. Baka be ko lemba na kabiba biobio. Botata salo tange katena ko ko yoke na vocation yange. Bunguma na kujambula uombela ko uombela bako kengi nzila. Ngacho akala magambo lando ngura nzila. Betalanda. Ba mo soka vugula mu ni kanda. Katala destin yange mu bikanda ina cha sangolo mu ni kanda bunga nzila ngene boy joge. Baka ka ba vugula ku voyage. Aventure bagage ko c'est charge sa team. Mais wakaka bokata sa aventure ngura babu kwe ba. Wakaka aventure kata sa 600,000 kwa inani. Ka wakaka bokata sa aventure 6 millions inani. Mais on a 600,000 voyage yandi yila mani. Mais on a 6 millions lembane voyage. Chito ko mona kundu. Ndamo saka kunda ko destin. Lusansu ngenga na boye lena. Muntu mora mene mebu nzega ndoga yinge nani. Ndogo yang kutai nani? Bantu mula sabu. Men ndogo yang kurang kutai nani? Buku pena mulu sili kwa ombosa manaba. Mchindu lukwenda. Chansi ya kuneke 6 mois. Par mois 500,000 walu futaka. Mulu mana kwenda. Memebu nukwe tula chansi mbo ikanga. Zega bakuntela. Ambanga boko salaka nawo ka twarisa ga yaga ndogwa bwana tata binsamo mena kama longi mena ni moto ko lubu ki bungu malongi ma beto pratique ka théorie yako alongi pratique taranga di taria ngebe ngata to mozab ne armarcho ça o expert ta kuiza kwako basole bete ba yete bwana expert yawe to ko la Afrique du Sud tu bien 4 jours ta sala nsaya mo baka recyclage tout ça bana matuka donc invitation tambe ko la Afrique du Sud pa tambe ki 4 invitations 4 invitations jojo ba buri bete beto bole ka tambe baka tata tu ça ne se forme bantu beto maguma donc on t'a connu quand même malade banana sana on a entraînement. Quand tu vas un voyage, tu vas dire que l'invitation est tout que tu connais. Maintenant, pendant la caga, tu sais que les mots, nous sommes. Mais quand on va quand tu vas te dire, vous n'avez que l'on s'arrête à cause de quoi? Quand même, convalescence de la bande de Tirungolon Jill. Quand moi, tu suspectes à mon. Là, ma belle cabelle, tu sais que l'on ça. Moi aussi, somewhere now. On dit voyager now. Voyage, on monte en voyage. Quand nous sommes en voyage, regardez ça, oui, tu le jour il y a voyage, le président de la fédération Kata de Tambina. C'est ne comprendre Baou, Watibele, Matou, Kanibona Bopa, Nibeno Pampe, Kanishana, c'est le Chili. Oui, beaucoup d'Amazona, Banaougani, déjà, Chili. Mais quand on va dire que la commission, moi 30,000 gâteaux, je ne m'en ai pas. Même que tu vas pour voyage technique, que tu vas pour un patin, que tu vas arrêter de pousse. C'est le cas comme on a ensemble. Deuxième voyage. Les passeports, tu as été à Kaïdou qui vient. Bien voyage. Troisième voyage. Parce que tu as un passeport. Tu as un dirigeant. Tel mutu mutu na wafo. Voyez, nous avons 100,000. Vous tous les ça passeport ya kaka. Mbakirio na visa ya l'Afrique du Sud. Voyage à Kakine à 4e. Comment t'inda t'es semblé mbunda kuma batumba ntuma ku kuma teko. Kuma kujungwa. Na bana tata mo sina kwa mbeta bwa bana tata ntwara sina. Muta muntu. Tu sambi tu manisi ni madezi to ko jana dosi. Muta mutu. Je ne voyage neno. Quand voyage dans un pays, tu sais pas que peut-être on a voyage au Caïba comme Bunguranji. Quand tu passes à Vassana pour qu'on a été vocana. Caïba comme Bunguria, Ngi. Bungu va couvrir au Tatambonga, on a connu un salut sur la salle. 4 semaines, on a quelque chose comme ça. Mais dans ça calcul, on a un défaut de passeport. On n'est pas comme Bongozone, tu as foutu. Moi, tu as un argent de poche, banane, et puis technique et yigama. Voyage, il a effectivement Yakaba. Bungu mena sa pression tana kanze lako kabuni watachibubu ni batili ko mu liste
voyage hii ipata kana yoka ndogo wako andale mulo wako pa musambilo bungu utazolo bugila chiga sakalu sam kakulu sam lu kutaw le sam le pe dimanche ba kanim pata ko na ba mbalo ko nako men telefon sato ando koy metalande wono buta sakale plus de suni ndoko yena kama mana bamu kimpepe kana ndoko bungu buta telefon sato pama kama balo mone guye verdade cada tela na sarate l'Afrique du Sud de mon sport quand j'ai les tikum banza ko kolongola par 2 fois quand donc ça 25 mebe bungu bote samba kimpepe kwa nzendele nyama tsulu poloko kana ndoko yiwiri verdade donc nous nous tati muntu binamene ka bakola ka mikayulu nyandi yakaka ntanto ako tukangaka nzila kondo ka zaro nzile talanda kenda yengeko kana sa voyage mukumbu yaki peve kama mukumbu spona lemba na voyage tetele no ko choni chifanisa kalo fulano tuntum ka dingela ko chibakula katu yeria ya ndi bubele ngokutoka ni tikita ngati ntangwa ngeka ya fuinyechi gelomba ko tata ka fansa ntangwa nyana batako tanga soki moninga azui sepela bobu ta sepela ngemba zimuna mbazimba to muku sepela ngepe ngabu fwe mabu kanga nzila zaku Jitanga manebe utengizo yebe talande koni sambile ye kanu banda kanu seigneur mfuka ma seigneur kanu chima kutata sako seigneur samene mingi minani kafutu kusunga mwana nani seigneur nakata tuka Matamu. Bumpumbu ko ngafanze ko ga seigneur mabenga ko seigneur yaka seigneur jamu tanga mpungu tulendo kabubako metalanda changa to eni kumiria mina tasunga meno muntu na muntu kubwabana nako kudzinga bwaba neno mina nimona mebote saleno mina mebi kala kwako kudinga ni mbongo za nima nzo kashikuturisa woma ko chimuka wako chimuka yana batire mono putu bien malaki ne profite jamais baka mbongo za tsema mchafuta chako boko sepele kwako zangi salombo buketumbo bagazo yenga sibulu vous question Quand vous avez ma fille, il y a des choses. Si par exemple, est-ce que à force, elle serait forcée, le dit un jour. Tarangani, Tarangebe. Maintenant, 11 personnes à ma charge pour le pan quoi. 11 personnes, je dis bien, à ma charge. Quand nous avons fait des bagues, il y a quand même 25. Tous les jours, il faut que le corps bana tima. Bata kalam pa futi ja. Kaye assurance biaman finan to akna mutako sa ide. Buta kala ko mata. Ambaka police. Malala mabega ntango saka tucha malala pa shuka kere za fufu kata baga. Makabu tuteka de mutu shumila kwa kere za fufu chita niko hata baga deja kopi yofio. Nina sambirla musama wa vrai sambirla. Yara ka kungeni couple porcelain bala couple ya bangulu. Bebe kwa zaba. Mpaka yangu nigana shila yo. Nyanzira santi la. Ngati na tuila na babia. Kuna kuchungwara tiluke sambirla. Amerika jumo pari. Mardi cho chumba kilin sango. Sala kwe sala. Kuma kuna ngekwa nilukwe sala kuna. Sala chukuna kwe sala. Ngekwa nilukwe tijila kasa. Mutuna wajinga wakunjinga njenje na sala. Na mutuna ukatambi. Mwene kutulu. Kuna kutasa metatati. Tata malanga. Bijili byako ya wili. Sala beka sala. Ni mebeni. Kukala andi salu. Chawucho. Bota sambila kuna mbikulu duki. Mebeni pe mbakini sango zo kuma. Telo bungura jirana jila. Kaba ala bina ani mpashi mebeni kanguni chafuta jilambe. Sambila sala sami hojiru kwe jiriri. Taka to kuna nchini ndio kwa mpaka ya bangulu kari ko sambila ina kapeni 15 heures ba una mona kutolo waishi kuntela ni kota kata kota
Omengen jitela, dinga batako dinga. Singanda tako dinga. Quand même logement, quand même mina comme yango tako tako toko, tu comme bebe nte tindra kutela toko. Njieli. Mina mona kutolo. Ni mina pina yini. Njele pratika musala. Mais mina mona mina. Tuli bundu rishibu, heureusement que tu as fait le territoire ça. Boba takuza kusambila, menjele ku salu. Untaka la ku salu, basmani sheki mu sambila. Kana année 2005 kana sambila ba buingi. Et puis mpe ku salu salaire mpaka ita de la kana. Nambo kusunjiri bagaka, namjiri waya kani fioti kabira ba ngudu mana tandem. Ali ku salu ya no turi salaka, même katoka fo ya ne katoko kuiza. On a donc à B52. Qui est comme ça de lever 17h. Moi, je suis parfois 23h pour la fille. Non, mais la vous c'est à taper. Parfois toute la journée. C'est dit, tu m'as dit, je me gagne à Kaloko, c'est que le Bongo Yandi, qui est là. Quand on a sa réclamation, quand on a, quand il y a un salaire, il y a un mado. Gestionnaire, on peut dire, c'est petit, je te conseille, si je trouve mieux ailleurs, il faut partir. Il y a un salaire. Jamais. Le motif n'a 6 heures. Nous avons se préparer. Nous avons fait un je l'ai l'hôpital à ma télé. Même l'hôpital à l'hôpital. Quand on a l'hôpital, on a l'hôpital. Mais le motif n'a pas l'hôpital à ma télé. Je n'ai pas de traitement. Une semaine, il y a une prestation médicale. Oh, il y a des conditions. Il y a des salaires. Mais nous avons des choses pour nous. Je suis très bien. Un mois, il y a deuxième mois, tu vas non, quand tu as content, quand tu as content, tu as content. Le salaire va y aller. Il y a un autre qui a un salaire. Mungu sambula kunzabe tukuna sambula kuna nzabe tako sambula kuna mboka saluta nchwa kare metele bunzi zile kunza ta sambula kuntene mbila ba ambo tala ku salum bandaga ne ngam ke chukuiza mertalanda bugun tele mbila nji ta sambula ambo tala ku salum bandaga ne ngam ke chukunta manjina sambula mfuto kan karsila tu as raison ngone pa wila tulengia Geta Mubungansi, mena mikailu menani maki PV. Kanden dia konde na dingla yekune. Tala dinga na dinga ni gande ni dingla akim PV. Kaka ni bande espo. Le dingla ko be mukatira vocation mukatira destin, mais yikiri waka escroc. Donc, wataka tu le destin se forge. Wabu tseleka, destin yaba barulaka. Même barula yo lomba toko lomba. Lomba toko lomba. Il y a pas adaptation, hein? Il y a adaptation. Ngati talaka bakugena alufeko. Chimuka. Mais en fait, vous n'avez ça là comme pressoté la moya yoka. Mais bakon ça exposé. Tinda mamona ngebe bungu bakutela kwa wako. Vous n'avez mamona mebeni mbakiri mfutu. Était lumuti. Tani takati 56 ans et kananta ça fêter le 27 août ya ngola ya wili. Mais mvula mushuko anasala. Ni yine ne yechimuka. Kanisa la katino. Baboni saga musavivo. Bontaku maloka kwati plainte ka bagere ko na escroquerie ka shir. Salu mbongo zanga na kadiri salu ka serida chuko. Ka mi mangu byandi vuka ni kwe vuki. Mu mangu byandi vuka ni kwe vuki. Bungu micheno ndambu tele muta muntu ndambu micheno ni kwe kele. Mola yula ba avant sunu muntu. Kana lombele ti muntu salu ko salu 30 minutes. Je n'ai jamais fait ça. Tout cas, tu n'as pas tout gagné. Nous vous aurons été à tête à la maman. Destin, bakula bakula kai. Mwana ga lambela timenga lumbu ka lamba ngulia nzuru. Vocation yako kokuta ko jati. Bo bakula ntango saka ko loti le koye ndoshi. Na ndoshi ku kutela ka bantu. Na onguyomo na ambition je baka na nkuna za le destin. Bete se passion chini jingu tu kwendaka suivi siningi bane entelo ka shire mo belenge pe dingiriwa sabu na kutata ko yula ko eske ngana meno bulendi bakaka munkari ba bele lefe me bakaka musalo menge musalo cha moko bele lefe menge wele takwa kari me kuna na gyan kari
momona makuyu donc dzinga wazaba sabu chapa mupakula chubuna ka butakwika yak ngari abuzoka kataka watika na mi batama mi parce que zabati de doyameno mon kari yenina chauffeur ko arena kamino ka bamugeni mu contrat ka watika grand patron watika na kamiliza zing bungwa bakula salu tani me chauffeur njena kanga pana ko kana kamiliza zing bungu chauffeur bangi pa uludinga ko sa sansa contrat pe ko te bakani bonga ko Oui. Meta lande. Tata na mchina. Matondo. Kama mchuvuka cha tata. Beto akarike mpone tulabana yo. Tata ndi tekele lupangu mbumuchi ngwala biko yendo wenda kumbuto. Tata ndi tekele lupangu yani bakatamba mwana kumbuto. Nati ko tula kumbuto ni semeno kwa mwana bakashi. Badamu karsa mwana bako natu kompangala ko vraiment ndoko bashiri batene. Chopa semen tekele lupangu mwana wele kashi. Effectivement, de ces années qu'il y a bien là, je suis Katuka, où est la pointe noire? Je suis tout là, pointe noire, où est le plus long de ça? Où est Chica? Comme nous avons dit, Chica n'a pas de mort. Donc, on peut tout pénaler à ce qui est. Quand on veut pas, on va tata moshiza assemblée to kutirta limengu buna bukiri equipe ya banani bero assemblée baba ya babe ni bakota tisombe jeu de prière ya bado kampe vinia zenze nge salu change ego nge mundelo ko rubwa bana nandi salu cheko sala nyalo ko bakila mboka sa nge mbiza la mere teka ya ndo bata tin bizi la mere teka zikini budaido donc bébé mine batire kwa teka bizi la mere bakaka compagnie boko sala ko mindele boko bwabane mine teka bizi la mere mega fuema plan de futu bizi sabila ko be joge le kwa kesa yo ka bukele ku pointe noire mama to monsieur bakoko moi aussi il y a bateau de pêche côté le gogo du bibi je gogo ngale vous êtes responsable pour la société pour là aucun moyen après il y a un état de robe bigula et boire na potuna papete ah nteme ka ko ina aka mina na chika mo chika sa ambe ku société mo sia mato nje koko ya personnel chombi zile mere zako ulite bombu giri akamini bunjuro zanite banzaka beku zande ngwetike etalanga de stande ba muzonzele yandi mwendo kwathi mbeta tsemenzina jobela tsunga luteku zake kancho ku société ka kwetikela etalanda ne biabe nsuni binet tata kana ko kwana chima chinombolo zaba kama kwana chima chiri chomo mais mubana mayela faut que ça pousser ko intelligence hein oui c'est fait travailler la matière grise ngato to mukula na mwana wetin tata na mama biabe nsuni go ka be âge de poche mangana chaque fin de mois 100,000 bananes quand vous la dinga la fiko vous êtes que na chima chikatoma ka wona tu parfois ka tata la bokata zunga nampe morso zolo kaza fufuze shiriki momo na mantu musika kadire ka yugo chako muka dinga la fiki muka dinga ka pupa muka butu tata buta muka tiri moyo mempasha mbo lumbu chika foni bunisa tata mbo kumfutela kwa tatiri muka foni butu sala se yani muka dinga ka sala ka bakalu pango ngati ka sasa stadi ntango za kam pashi lubula ji lubula ngati olewo miel desta bombe nda shimbakana ninde shimbakana desta tata kokena tata ka shimbakana se tata lendi fois pele ko bimvwa mpe bilendi patakana kwa ukuta kwa zaba yako muntu ngana futi dinga tata moyen menandi ngepe dinga bana moyen mo marque yangi betalanda ni bwabo nyana batela ke buti aide toi le ciel bidira tata bukena moyen tela lukolo dinga okota lukolo lolo neti libela nama yela tata ka futata sartu tineti tata ko kana ngati ngi kwa juka bana mayela bungo ba mansike mana mafwa ana mayingana bebeta na bele kata salangolo kutingi ta salangolo kubuzengi tutakwenda energy yingo tama duksa mo future na mo nyezeli bilombolo kan tata na mama boka tel
jingu tam no mungura misame to fuke la éducation katabana nantango ko énergique bando yo tsala kalu sambulwa ngo kanu jingu patana ko sambla ka kwenda c'est vrai pemba inao quelque part mais sambla sala sambla ambe go matubele sambla tsala ka jogel lu pango kadingra mi sambiru wabeto bana tati to beto pengo ngwetu kani biaban seni sarbe pachi bakula o kabeno ambe sambla o tsato ni metere ambo talo ko tulo ko l'hôpital urgence docteur ke nako sai ko bako sekani unoka mboka tabu ko tulo ko meno urgence e koko lu samblu ta toma me ko salo kana jela sambu ko bako meno dangu tseko ati medese ku neke una ngura musamu mene ganje mukumpeve usamu wabu zoba tazabere kababe chino kati wiria au ministère de la santé le ministre de la santé la talak au la défense l'armée ka talak au ku matu ku finance mais pataka talak au l'économie ka talak mais malanda tout ku ministère de la spiritualité die donc tu mpeve no kwezo nzele kalu wiria ko katwa kuna nzwa kuna dinga milliard ku malanda ndo kwa kujibo kabu kudinga spiritualité baka yo kwa wirie donc ta dinga kuma landa ministre de spiritualité ta dinga ministre de finance kanani una nikuna kwa bagila mepata komete za yulakati pe venir bampe pani ba mwini mbotu wisana nganga bote tetukana kubagila 5000 ngabu bisa kwa tufuata fo mwendo wako kwenda kata lu samulu ngura kuika ngabu chabo cha yinabu buyila tuwisana geta renka sugulu echa elubonga longe kubatasa muri kwako alubonga longe kubatasa muri kwako alubonga longe kubatamusa muri kwako alubonga longe kubatamusa muri kwako aluyindulele kubatamusa muri kwako aluyindulele kubatamusa muri kwako aluyindulele kubatamusa muri kwako aluyindulele kubatamusa muri kwako alusimba longe alusimba longe kubatamusa muri kwako alubonga longe kubatamusa muri kwako aluyindulele kubichuasa mukasako aluyindulele kubichuasa mukasako aluyindulele mukibangosa mukasako aluyindulele mukibangosa mukasako aluyindulele kubabitasa mukasako aluyindulele kubabitasa mukasako alubonga longe tubuwanasa muri kwako alubonga longe tubuwanasa muri kwako balongo tubamane tana mane batakna babingi tuisirega betwe nankwa amusona babingi tuisirega twe movida babingi tuisirega gabe na madiambu mampila kamu ila matama kubatala mona muntu kati yekola mukati jansi kalomba mina mikumisaka mpasi eba kangama mayindo mantatu bazibuka badinga ju voyage badinga ju nkwelelo badinga ju mbutulu badinga bisalo badinga nkari badinga makwela badinga mika ilumya kempeve tata kajibula muna muntu otu kwetange mukunga ngekuchaka nomba kwe lo uni
lomba tweka lomba Ngele mama ngunga ngele lomba tweka lomba Ngele mama ngunga ngele lomba tweka lomba Ngele mama ngunga ngele lomba Ngele mama ngunga ngele lomba Ngele mama ngunga ngele